Ofede mananaw za manilo, manabok-ku za manatungoo, ofam za manataman. Ay mo naman mamali. Ginen na episót ofaisini abok-ku si Alicia Aguigui Dart. En på'go en tutuhon umeyak fumino si Alicia Aguigui za mamati na study group. Inetnon-praktika. Mamatinas gui inetnon-praktika nuhami ni manestudiånte. Uhasun na hafaisanam kulan. Oi, hodzi malago Sumaonao gi inetnon-praktika zangwo. Zangi moga Ginen na tiempo. Mandadanya ham semana zan semana. Ay na manago. Lo guihi edzo. Pwede infomoni. Inadingan-måmi zan abok-ku si Alicia. Mala jata tutuhon. Hoffe day Alicia, hoffe tata mono hao. Malakatsu, half a day. Pinetna? Sangone ham no hodzi hao. Tata mono hao, mano na mafenyogu hao, mano na dumångkulo hao, todo edjusia. Guatu si Alicia Aguigui Dart, familien Taibas, familien Segundo. Mafenyagotsu gitsa Monterey, California. Gitsa Fort Ord sa dumångkulo zu Sindalu, Sitao. Sa Manyasagaham mega na states. Manyasagaham gitsa Fort Riley, Kansas. Gitsa Fort Leavenworth, Missouri. Pues gitsa Fort Wainwright, Alaska. Pues gitsa Fort Jackson, South Carolina. Za på'go Manyaska zu zani familiaku gitsa Washington State. Guaha kuatro na famagonhu, dos na lahis and dos na Palawan. Yeah. Oh, Tau Hagat I familiaku. Ide. Look. O gogoa mas despensa, gusi. Ay, chimas. Esta. Ay, nenga sa maga na tahitiningo zu no edjusia na fort. Ko edjui mafanan I base hat, pat maga na edjui inaan I office I ciudad I city. Ko mafanan I city like fort. I base. Oh, okay. O pues manyasaga hamzu gihalo mi base, like base housing. Oo. Oh, okay. Yeah. Oh. Tigok Ti malik housing. ay ede. Ti military brat zo lo. Di tiningo huno edjusia. Pues okay. Ay. Not maguf. Not maguf na gaigi ogwini. Ti not maguf magoet na, base housing dispensa. Pues I menahugwa na finaisen ho. Ang ginun haso. So ngone ham fan no ngayanay un tutuhon umeyak fumino sa pinetloku na ti fumino hao enay papagod hao, no? Ay, ti fumino en patgonsu. Esta amkutsu en tutuhon umeyak fumino tomorrow. No, and dumångkulo zu kana tadza Chamoru Ginen alahu. And I imbisita I nanahu biha. Sinyo hu hongo ki lenguajita. Then hu li I kutarata lo gihala mi gimahu tadza. Sina hu hasu uno ha viahi sitatahu ha kantazitsu gi finota I kanta nihi ta fanhano ta fan picnic gihilu inadingan-måmi. And I 10 años, no, 17 años tu, hafanaguitsu hu guaja hao. Lo taza ocho I finota. Za duro hu faisen gui. Fanaguitsu tata, fanaguitsu, lo munga. Lo hu hasu na mamalo gui. Sa sinya ha comprendi, no tomorrow, lo tizenya umandingan sa maket para guitsa. Lo maket para guahu lo gui. Lo hutagi. 33 años. And I hu tutuhon
i talanhu gi finota gi 2020. Gi durante ni lockdowns, si primahu hanat tungotsu nagwaha klas put i historian Chamoru. Ileknya en magofau sinyo en sauna en guahu. Sen magoftu. De gi edzu na klas man kombida ham i manestudiånte. Gi otro na Zoom ginen si senyor babakwa. Ja, edzu i tinutuhon then gi abrit gi 2020 pu tutuhon i praktikan pupuengi sa tata guini ni sinyo hu adingani finota. Ja, yeah, gi tinutuhon in tai spoken Chamoru. Season mommy. Lo, hanggan. Sa edzuna praktika hu Umásodda hamso. Hanggan hu Kuini. hanggan hu go fasu. Magat na malefudzu no i mes lo ilek mu abret pues ay. Hanggan ginen na tiempo tanaka på'go. Kada semana na mandanya ham. Pues 5 ay de. años. Ay de hanggan. 5 años ambine. Pues hoffa na tutuhon i lina'lå mo. Hoffa mo nat epok pat mo nat sodzo hau. Pat hodzi angen guaha. Given gahet, todo i lina'lå malagotsu fumino tomorrow. Lo tiu tungo taimano tumutuhon. Lo hadzu mo nat sodzu todo samsu. Imana edzaksi ha. Ay de. Hanggan. Si Shiler, si Jade, and si Sus, and Hagut, si Terrell. Duro i man mototozo hamsu ki puri i lina'lå i finota. Sa diriria baba i shenantaku sa paraguahu i mapos na sakan makat i mapos na sakan sa tigaf malak i inadzaku. Ti pumaratsu lo hunat lat despacio i inadzaku. Hanggan. Sa på'go huli i megay na hodzu siya. Then didi mamalo tu purena. Ay de. Lo hamsu Munga mo na mamala. sodzu. Oh, hungyan mamala. Ah, he munga mamala. No magay. Sai na masi pwede no. Sa hogu lokwi hogu sumodzu. Sa hogu nai fumatinas i grupo. I gruputa. Pues enay tutuhon nai. 5 años tati. Ko maput i lina'lå mo. Ko libiano. Ko Mapot. Sesa mapot. Tatsu nai este na hinanapo. Sen Libiano. Aki. And that's Ko Libiano put ocho na tata. Gimagay, todos na ni hufaisin, sesu ilek na maput. Lo, malagod sa tumungo sa... Oh, God, sen mapot. Oh. Lo hamsu na Libiano, you know. Edzo isinente kulokwi. Sa gifamilya ako, itetlo na naho, sinya gui fumino tomorrow, lo gui zaha. Zan ungan guahi zoku extended family lo ti sesu Umásodda zo zan siha za pues, you know, ti megay na fifino. Gua hamzu hungan, mangaigi hamzu, lokulan, mangaigi hit gi, hafadu like, the gi fino English like in the same boat. Pues hungan maput magay, gof maput. Ay de, lo ko sa malagudu tumunga, ko gua fifino gi halum ifiliamo, ko man lola latsia, pa ko esta man mapus. Hungan sinanahu bihas and tatahu biha sinya ina endinganitsu gifinunta lo atoku samurutsia
inadingan-måmi guihi fino Ingles. Ay, de. So, makat. Maka, magay. Kulan. Lo edzo imenagahe, but megay na tautogo na hudzo. Gizo go lo kuisa. Unbi ay matu magi itiuhu. Zama sangani zu o debe. Itiumu sinigui fumino tsamo. Za ay magoday zo, za pues. Uli gagwi, za en ay Umásodda ham. Hutagi fumino tsamo ruzi gwi. Lo anok na sinya ha comprendi zo, lo ha fino inglesi zo. Za, abak zo. Nina abak zo nui independencia. Tapos kulan, apa zo, mamakilo ham. Tapos hafaisen zo. Gifi no English hafaisen zo. Debe, why do you want to learn this dead language? Ay, day. Oh. Edzo mo na peniti zo magay. Za, nina peniti zo bula. Lo, tatati, sinanao. Sa husangani gui like, ay, munga gui fumino tomorrow. Sa sinanao hasangani zo, ay, de lo, siyempre una banidoso sinanao mo biya. Sa pues, lo, hunggan, edzo ima nagay pa megay na tao na, atsok na gua fifino. Gua na biyay, munga fumino tomorrow. Pues, gua tres na finaisen ho tetenan. Ifinet na nai. Pwede, malagod zo be faisen hao, pwede hafa ipinagot mo. Ipinagot mo no dos na klasen tao. I tao ni ti tutuhon ihinanaw-ña umeyak fumino tsamo. Zani otro ni esta tutuhon lo fanan kalan chenglong gwe. Pues, hafa ipinagot mo no edzo siya na klasen tao. Pinagapo. Okay? Kolisto ha? Sige. Then hano guatu gi website www.lenguahita.wordpress.com. Cada dia manay tayo stories ya. Like todo minalago mo gagigi adzot niya blog. If you know English, she's doing the Lord's work. Edzo iminagahe. Lo magahit sagin senglong sinintet mo monga mapara inadzak mo. So who comprendi na makadana lo cada dia atsok tididia taitai pat ekungok pat alok kifino chamoro. Todo like chokui todo I tres enseña how. So cada dia atsok tididia I praktikamo sinyo un edzaka. Lo tipon matay and ladziti na un tutuhon tatlo. Na minagahe. So yeah, edzu ipinagao sentadong futungo. Hunggan. Ipinagot mo no todo itaw magay. Atsok na un tutuhon pati un tutuhon nodza. Ano guatu gi on your blog. Zabesang ane ham zu på'go. Hunggan magay na gof mampus maloffan adzodanti I blog. Anadanya bulalalala na gwenaha siya. Puri finota. Ina manangi hunggan. Oh, then monga maekungo ki mangasi. Sa makasi tsu gi ni tau ki familiako. Sa magahe maputi shinenteko lo doro bai hu edzak puri kotarata zani lenguahita. Sa en hu na para I inedzaku kada biahi minat tristito be hu edzak tatsa. Hunggan. Hunggan besnap padadzo. So, gimagahet tatsanai hu Sumaonao to guatu gi isla. The atsok tatnai hu patsa I inai gi hanamtasi gi taguahan atsok tatnai hu li'i liga di familiako. Esti I iranchako. Then, tibe zuti. Naganodza talaza sa parun na tongis do. Kulang give me a moment Ay, de. Magahit. Hunggan magahit.
lo mongo jo ba na fakpo i-interview gi churnisti pues inagwi etimo na finaisan ho. Imas tadong jan imas takilo na finaisan ho no hago. Hoffe imas jamo na kantan samoro jan hoffe na edzo imas jamo. Apa temano hu adza. Eko taimano lo guailadzi. Zahu, ai, tisinyo hu adza kuno. Zahu JD Crutch, Zahu Johnny Sablan, Zahu maloffan. Oh gosh. Mega. Lo, tihu tungo I kakanta imas zahu na kantan samoro I kanta na hakantadzitsu si tatao. Yeah. Lo tihu tungo I kakanta. Siyempre pata soda. Lo. Gihalumini na episode. Di pata tsogwi. Sinya tatsogwi gila udzo. Ay de. Pues, todos hamzo ni umeyak ngo malago jo sa mga ani hamzo talo. Sa inamasi per ifenatomo, ifenatonmizo, gi i-podcast na dyan. Pwede adjudanti ipinagat niya si Alicia. Sa ungan maga todo isinangan niya. Mga pumara, mga manapara ho. Sige ha dyan. At so kaffa pun sogwi. Tagi ilek niya si Alicia na. Tai ha, kungo ka. Songan todo i-finiyo siya ni untungo. Todo isinangan. Jagi. Jagi dyan mga madagi. Pues, edzo ha Ginen på'go. Edzo ha Ginen hami. Dan ungan. Hasta later. Unbay mas, dumångkulo na kulo para si Alicia per inetnon-ña gi podcast. Gimagawa na malago jo ba kombida guitati gi podcast sa malago jo ba famatinas episót no lina'lå saina. Be kombida si Jero lokwi za ben fanadingan nuedzo. Sa man nunungo ha hamnay. Di man odza ni tsetso. Lo edzo ha toro samzo. Fumino i haanen midzo za esto chubyoy.